Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mungu namnusurun, amhafadhin, amtukuzin, amjalieni duniani vani na mahimregea arike mwengoni mwatu waturithiwi mpevo yahe. Amin. Kwezi watukufu wanzani wangu, ikao nyi udunga page Facebook ya hangu, ni ikao ngasi fikira nzima na ni return fikira nzima ni wandu kablia mdibu ujuzi saiba wido bitena mamenuka ya miparo adir mimkomori mimgude msurongolea wa komori msurongolea mgude shanga moze mambo ze fikra eza hangu usoni mwenti ya tusonti ye almanu ya hewe mahadisi ya usikwa lelo nga mjuziso nuzise wa komori baina heze voti zijao yeze voti zahabiliwa omaha wazihu zili na 24 nga zijoko badilino wendeni uharuma efaliki ya azali asumani monti mbili ye mkomori isho ya tahawo indri uhusu yentiyahe no mwenesiwa wa hentiyahe ye azali asumani izo ya kutajia wendeni wajau haruma yentiyahatu haruma mahamita nuralalio huja lejimbo lilone mkomori komori ngeko zao ikomori ngetabihao hamiva minji ngetabihao hamiva ya msomo hamiva ya unono hamva ya hunda muru yale izo zonti pia zirende haukaya doza sababisha wandu wahabili ukaya azali asumani na lao lihutajio rahuda bala hatabanu azali asumani na lao wajau ramuda abo hata honda banu azali asumani no hahe kwatsu kubali ukaya ngwarendo nai au ngwa kubali ukaya warende na hizi shia mpaka kwatsi na uwezo hau kwatsi na azma ya ukaya waichilie yazi ndudini usise suala ukaya yeban ze voti za 2024 zinu ndezi jao zike sababu ya ukaya vaunrihishawiri baina ya azali no wakomori wambao ukaya isu ya renda ukaziti masulaha nsu amini imana nsuzi amini ndini nsuzi amini haukaya azali asumani kajapara voti ike hamabu hapara referendum au ike hamabu hapara asisi ikao iyo volote yahe abo hajiruhusu yazifanyeze mongo hizo yafanye umparongo rijua babo hapara waruhe hali hiyo wanwende waoneka kweli ngwa manzao au kwa tumaza shaze voti zinu zahabili wa 2024 yinu c'est un minimum yokaya yazifanye ya tehi ya sharia shahienzi waya hamba ukaya ngabo kenkena ali ngabo uruma mahamitanu haini raisi wakati uja ya ukaya ya reseze voti hizo inuka tuzire sabaya bayabu wanzo yaone kangu jobake au kangu joroha nguzifanyo haukaya wanzo yaonese dunia ukaya hastehi ya sharia se minimum shahenti ya hatu ya ukaya mahamita miebira ngelazimu babire voti hapo ngeo ikaubidi ya pareze voti hizo eyo alama ya ukaya haka ujambi wa kumurukani roha unti rohe siyoti ndi alama yoti ndi alama ukahaka upara wa komori wajambi ukaya roha hauti rohe ngufanyo devoiri ya imposewa ne constitution ya komori ikao harumwe dunia zubire hali yo wa unonkonti wa hao ya ubadilisha enzi kama habitanu au kama mahasita abuge huloka ya azali ngufanyiso ze voti ngamonoka wandu walota birini
wangu ambao kaya ngarenda orendere ndra shindane naye eka efalika hem Komori ngukubali ukaya ekomori ngeko zao ketu kubali ukaya mtu wasiasa mkozo ikange kubali ukawa komori wako zao he maisha yao ya haimusiku ikande ya lapitali ikande ya msomo ikande ya mbaliro hula ikangu kubali ukaya mkozo hasababu azali asumani ye objectif au ye falikinzi manuka azalia lawe na mjuka yabahe azali ye objectifu yahe heze mbiare lawe Komori ya juao hukuma yahe ye objectifu yahe ya baki ye fasiri yawe resulta yawe ndeni ye resulta yawe nga rejeio ekaini mndu ukampe harumwe objectifu yahe abunga rendao haruma affrontement passage obligé hokangu wanzo ya jihifadhi ya hifadhi ya enzi ili ya hifadhi le komolahi ye mkomori mujoka usihoka balaramba ukaenga ranzo sha azalurohe sha karijamba garanzori revotu ubaki hamande heli mheshimiwa mwenye baraka ya Zamba ambaye kaheli haruma votinda inae eka azali hahundu ujonyenyekea ujorekonese ukae demokrati ujorekonese ukaya hashindwa abo wa Komori kwa tsukoza izonda kwa tsukoza abo engari la mwenye baraka wameukaka kwa tsukoza sheshanzi wao ngabanzo wao partage ya pouvoir eshanzi wao partage ya pouvoir shatsukaya wa Komori ngwa kozao abonge wa Komori na wajitari shendo wa Komori na wajitari shendo ekangwe ndo harumwa voti okaya azali hamparani mwende harumwa voti ikawe la alimu zibire hanzia za usalama heze haki za voti izo tindizo afikirio ngeba azali ngumparoli mumlibe yendende ya muweni au mumlibe mwende mwa wanenda daninaye engio na maana ya kana mapesa ya renge ya tre candidature no mwisongu juo ukaya kutke kut ngejula limu kwezi yohore ngwa babirengwana hokangu jwanja defende na watu na si watu likumuri si ukaya ngaranzori renge ngengio na hakio kaya mredea ya libe mru yamba ukaya torea mru ya mlibe wenende wa wali shashi ankili hangu msu aminukaza ndongezo njozifanya ngamshidano na mrulo na bunduki ulo na haini armo yonsi pia njuoka yangeta yari yonshinda habundu yonwa hitwa habunduki ikengu joziria urumi ya stilo ujorio tawino etujoro tadamu ujorio tawino no yarenge yazi zinuso tipia dezina mbia ukaya hohenda harumwa voti 2024 nsuziona namradi ekaye objektifu ndiyo mimi ngambaki focus ngambaki ya ukaya efikire ya hangu nuwajo hamba ukako atsuhenda rekango ajoka ushinda wa wane rekako anaka ushinda wa wane nsuhenda nena libe mru nonga mjue zijoka ujiri ekanga zijoka ujiri nundo shinzi ekanga zijoka ujiri nundo shinzi shamsu ndani na mlibe nifaize nongo hizo wangu wa jihadao kaya narende bawondo ushujaa mwangoni mwao tsu aminukawo mashujaa yewe bomruwe mana watawa bontiju ujihundao ankavali ujihundao na ukaya ufanya demande ya protection internationale uhifadhiwa imanene watawa bontiju kujaka udhanuka ya azali ngujwe dayata ya kauhe ngujoka uhaya ke mwanadamu ngujoko zwaniwe ikambo izo dizofikirio go mndu haugo wandu na mndu limka uheha usalama mrejeula mwemwari linde ikanga joka huja izo azalia jua ukayansu aminuka ngwa joka urenga anvio hunu wajaze wende Komori wende wakombo Komori nsuzi aminize nongo izo na eka tuzi amini yode mana adona vukangu joka wanua harumwandu wa mre maungu wa Faransa na ngujuoka anokenka kwa naka ujuha warenge avio ya mukangu warenge avio ndi harumwa nkodo wabuliwa warenge avio warohewa ndi harumwa nkodo ngamjuka radhi na tena thumma ngamjuka radhi
mbalie wandu henda mahala mrojini wamrikao harumwengu na yinu mahamitsanu ya kamili ngamrejei mahamitsanu ya kamili le jimbo likanda linu batimanu wa Komori ya ukaya azalina lawe kanjamba azalina resevoti shamwa bukanga ranzo azalia rohe na mbiukambe si ngejula mrejei ngoni mwangalie ze calculatori za hanyu na mwangalie ze calculateur za hanyu pasko ngizo en retard swafi ekei kaulali mubabire mahamitanu ngemshinde ze calculateur za hanyu zambe ukaya banurifanya na hii au ngarifanywa na hii mtu amintumnikani aminifu kaya banuna mauze calculateur hizo kana uliza bege zambe ukabanenzi ende matindei eskazika hanza mahamitanu ngezi calcule ukaya banuze ngo zrafanya zinu ngombi mimi ntina hufanyilani confiance nywangu nyinyi ya ukaya mdungane na nyiba na bala hokaya ziakiliza hanyu ya quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, ça bug. Tina ukaba mankijika ngabo defiance uharumo wizani wobima mina njema uharumo zitozani za kantaka mahamitanu mhali wa Komori mjata banaba hamjumumbe ukaya balali wewa iyo tindo mahala mjupa wa Komori mwambie ukaya lelo ngarindo haruma voti na ngarijua ukaya haruma ze voti zinu izo tinde zijoko badilisha mbano ngo uharumwe objectif jala lazima ibadilishe mbano uharumwe objectif ya wa Komori wanga ukango wako zao kenako badilisha mbano ngo harumwe objectif ya Azali Asumani ya mukango nzoaji eternizo au pouvoir hawanza ya ufie ero yahe ne famille yahe heze ndiware ndawenzi mkubali ukaya wa Komori mkubali ukaya ngarirendo ombi ranguda bala hata bana ni profito harumwe makalimanu ni jibu wangu ningo hamba ukaya wangu wa kisiasa ila dimware menoma boshoni watowe mapesa ile mbana inuya ikamilishie wa Komori kwa nauso mabareni nabo wangu wa siasa ngona mapesho poshonini abunga ngamrudio zila mwambao kazitsu dunga na kazitsu halikiana nizo myanshio affaire ya Azali ni wa Komori c'est l'affaire de tous insi affaire ya Azali ne mapoliticiens okaba nwanu kwa tuwa ni aziri wita Asumani Sonkori joka fanya siasa nguanio ya nisenzi no hata uo ngaboze bizurao enzi yahe dia tsongeza wanu wa mdunga shanu karitsulinda mungu yari libe ngeri jigwanyeze haki zatu ekanga liona ukaya ubomkomori kudhulumiwa harumo unono udhulumiwa harumwe hazi udhulumiwa harumo ula shahula udhulumiwa ujaba sanwanzo kauhe uzikaushize mru wa politiki mru wa politiki ujoka hanza urume maudu ngeladhimu wende jotsongari separeni abodi wazokaya weungo tabisho hokaya msuono shindoni mrenda Komori yende ya mokai ndebe ya himbu ufanyo politiki ngulivo hafifi hawende hospitali hende hamu ukaya mru wa siasa ngeladhimu utilive hospitali au ngeladhimu ufavorize wa urohe wanzeba we mru wa siasa shawa Komori ngwako zao ikati ndwalo harumwe yaezi ze hakiwa zihundrao watu harumwe yaezi ramdwe wa politiki roti wa politiki wandu wonti pia wakadamiziwa eza lazimuri ilazimuni mru yatowesho alonisho yeulona mapesa atowe batino kaharenzo mvu yeulona mvu yazitowe batino kaharenzo mvu shangu hifadhi ze haki zahe zo harumwenti abunge wahezole jimbo la ukaya wandu wa siasa na wateme no maboshoni wandu wa paroka na maraisi na wateme no maboshoni c'est vrai que harumwe est difficile ila idhimwe ni mru ya contribuer hehe ya jushinda yoyo haki shana joka yabo haidi mzimu harumwe Komori uhifadhi haki yahe ya dhulumwayo haki itukao kebanuke jadhulumwa wandu wa siasa kanato jojarsele givila hoka wa Komori hoso pareni abunge lazima barua nachende hoso pareni abunge lazima Mamadu atende Mamadu tinde uko zwa eche certo wa wafanya hazo harumwenti certo mkinishi wakambe se warava mali sha
entre temps komori ontipia wakoza heni mungu kozo heki asea he ya jwanza kilantu hole ali katushinda igula na hole duka lozima le duka barua nienda wenenda ule kilantu hole ilo yotsungo heda babu ule ndio ule ntuhole na katubunguziziwa hata santimu baye mru wa serikali baye mru wa politiki ika objektifu ika ifaliki ya huwa komori ngiyo nzima iladhimu wandu watsanganyihe wafanye embwana wabire henzi ya ikao ngiyo inevitable eka amdudindeje eka objektifu ngiyo nzima eka objektifu ngiyo nzima efaliki ngiyo nzima luka azalalawe shatsukari mtiye haruma wizani rivime Okamile twarwa mundo nilo dele twarwa mosutu ya hizo mwenye baraka ya hamba hoka mwenye baraka hamba ukaya ka 2024 azaliha hundu ngujoeke ya ukawa azaliha hundu ngujore konese uka azaliha hundu iyo fasiri okaini iyo fasiri ya ukaya nguwanio hiri shakatuwa niye komori hoka nge nguwanio komori hajujambia ukaya eka azaliha nda hundu awole le combat continue na mintu aminuka mwingi baraka eka azalia hundu 2024 ngwa wandu wa johu mdunga wasihe wele wafanye dénonciation okanga jo aminukaya dénoncer ne résout jamais un problème. La dénonciation ne résout jamais un problème. Abonge tsuono ka mwingi baraka ngujoka udia pare wangu eka hanyenyeke uka azalia hungure eka hawizire eka kweli ya dia pare wangu ya jawami ukaya ekomba continue na si banu nga si haruma lutte nga reje iyo si wasai au mimi nga mi haruma lutte ekati tanga nyoka si ndaboni amini ukaya nga wangu wakubali ukaya nga haruma lutte shakwati haruma demokrasi okai demokrasi haruma nti hatu ngiyo bafue kaiti hata nanda kuyaka ngaramba ukaya enge azaliwa ngabo demokrasi nguji amini ukaya nge na wanu hajo kubali masharti ya huwa komori ya ukaya sinereske ndoto ukaya kubali ukaya babire voti za usalama za uhaki zihimiliwa na wangu wa haki ya hunde eka ya ziharaizo uongu juo izo alindao ya harauka ya batike securisation ujue heli lindao nanga mjomone sanuka ya azali haji prepare heze namna zonti pia haji preparuka ekale lo mkomori hambaye objectif ya hindi yokangwanzo azalia rohe warumwezi voti upa ekariba kisharumwaze voti za 2024 enizijo helo jiri ngari juo ngamuonawe heli haji prepare hoka honokaya harumwaze ordre ijula dhimuzi rohe harumwa wakati wabaya hazirenge hazinika wakaribu mwana yufasiloka indini ufasiloka yemnujoka utoa ordro kanautia haruma wizani uwa komori na ajali kanautia haruma wizani shangu jojiti yale komola haheranzi haruma wizani nge atoe ordro ejoka msonga ya dekangu utatone na ejoka uni kutoa ordro tinabukale lo commandant de la gendarmerie ujoka ujenende yado uzibani niwambe watire au badi siwambe watire ekazi jabo le jawabu na umtire le jawabu na mreme msu aminu ukayanga zijuja zorema belu yaduambe ukayamine charge de la défense mnuambe ukana mswaburi rema hokabu ngo hufio shane le komyo la hangu kutu hufianzi shangu hufio le komo la hangu ne lao aborema waruwa hesa hawe hantu haruma zembawa za kijeshi za uruma arosasi hesa hawatungu hawe hantu kawene joka utoe ordro eka lipatana abukana kauwezite ukaiba ntsawa komora ba ntsawe nafsa moya hangu mujo tsawa shande nafsa moya ahe nawe ordro ajutowa nukaya na mreme abunge namjitarishe bwa komora namjitarishe mjokaya le 24 ilonga mwende mwambe basi samina watwana aunga mwende mwambe ukaya bandrasi harisiha nashula jenziani sha kandi izo ye objectifu ndiyo kazalia rohe
manendini ze voti zinu zirenga mvu zitimwa mvu ukanarende haruma voti ralatse mali ujokaniyo ya jokabla mwa itowe ibire na hana mnanyirwa jine ibire haruma za diplomasi ulona mapesa joka hajo hapashia hende aux États-Unis ulona mapesa joka hende ya te candidature hajoka hapashia hende haruma tsikaza hende hayabire haruma za diplomasi no habakisha nayo ukaya ngwanzwende haruma voti ngwanzwende aremruka uliokaya kaze ukaya hunde shwanzao hanga ukangwe ndushandi ngwendo yare mruka abo katsuji amini ukangu joka uhunda eba munyi baraka au borija au fulani ngwendo haruma voti ndawaweche ansolo vatino wenji ujilinde ukama udunga wandu wajoka uja wakuanilie maana ngo wanilia ukishakwa twanile komori ngo wanilia ukahanzo janilie wanise pouvoir da wena azali ngo parwandu wakati wandu wajoka uja wanilie abo mndu katujaniye komori shabo mungu wanilie bo munyi baraka ngo wanilie bo rija ngo wanilie bo mamadu ngo wanilie bo baruani ngo wanilie bo fulani ekaho amba ukayangwe ndo haruma voti dawena azali asumani vatino asaya eba bo rijutsanga rajutsanga ni hasonti rambe ukaka jajo mshinda bawa weche ngodhani waweche ngodhani ukayango joka mshinda nsu aminize ndongo hizo abonge uambao ngwendao na washinde warijue emane ndini wendao izo walindao ndini watsoheda rijue izo mana watsohede ndini ze hasara ikawa wajuzi hundeka wende ne faida ikawa wajuzi hundeka wende na ilari juao ukaya efaliki rambao lejimbo rihezao ndo ukaya ngaritsa hao azali asumani ya rohe uhoka karitu mutajia wansi juu haizoronao nga mnudin rejeze wakomorukana richilie ya hukaya wangu wa siasa mamadu fulani na fulani wakawa mwezi mwalo na mapesa na wayatowe rikomboyensi watirengeze mbuda izo warumia na siramba sontinga rikozao c'est l'affaire de tous eni mungu yatoe mbabe ya ahe mrwati jambe ukawenge na mapesa katuto baba nukaritswani liya mamadu panukaritswani liya mwaniso yanzi ngarijani liya osi wa komori ezirundao ekagarambao kweli ngarijuani liya osi wa komori ezirundao abongeni mungu natoemba balonio hauheshele ukaya maudu ze voti zinu zintine ze voti zijoka ubadilisha mbano ngo usoni mwazali ekawa komori wa unokanga zijoka ubadilisha mbano ngo usoni mwazali zintine zijotsonga ya jambe ukaya nguronse yanzi hakubaluka hashindwa au kajashindwa zindizo hata hokangeka hajojwa ya zizie zikeka zifanyishia hajozizia zikeka zifanyishia na baisho kazi fanyishia inu ambao kale nongio haramu wafanyoma mapinduzi ni vireabo ni mrande homage mama Dumbuya izo ya ambao harumaze mimbar za Nations Unies ya ukaya Nations Unies kwatu fanyeza lazimu hawenda haraka hokaya ngwaonao yeuremwa ngwaonao eudibo shakwatso ne uremu hokaya mapinduzi ya virao harumai Afrika yalaumlwao ya hukumlwao kwatu henda haruma emizi ya hezi jiro zinu hoka baada ya wade wa COVID ndo wade wa mapinduzi shai mapinduzi ya onga ajao kwatu mwone sababu ya tongeze mapinduzi ya ujao hoka mapinduzi ya nunga ajao hizo zenti za kiafrika waishio baina hongo wa irumao hoka yangu wabadilioze sharia hama azali asumani wabadilio mikonti no watobaki uharumaze anzi zindo za sababisha
mapinduzi uharuma Afrika abonge Nations Unies kwatu wona omzi sababu yaheze yahuwade uwade wa kudeta yonde lazima zangaliwa ani uwade wahe corruption uwade wahe mbadilisho sharia no mri abako harmwe yazi yonde lazima zibadilishe abonge ikawa Komori wa unokangwa kozao angelazimo waone omzi wa hizo wao wanzao ukao mzi wa hizo wanzao nezembizi wa hunrao shati mwanyi swaenzi ndo mzi wa hezembizi unrawe Komori shati mwanyi swaenzi ukao mwanyi swaenzi wonga lazimo uke haruma usalama mwanyi swaenzi nge lazimo hake haruma usalama waho wenyi yensi alinduwa Komori waje bonge waje watsunguwe ndobi yatendeye usalama uharumwenzi ekati ndizo azma ndio nzima lukaya Azali Assoumani ya rohe abonge wandu wajaweti ejitihadi ya kwamba ukaya wandu washindwa wandu watawa wako ajatawa hamandu wakabo nsiju watawa hokawa watawa watende haruma voti wako ajarenga japawa watawao watende haruma vote wako ajarenga japawa shawa watawao kaya watilate zili watilate mali wala tamvu ha objectif ika ngwajuwao ishuanzao ngwajuwao ishuwa waniao kakwatu tatone sheshuwa waniao ngwawaniao Azali Assoumani ya rohe shakwatu taha ukaya babire bwani sola enzi kwatu taha watiwa mrui wizani haruma wizani ndaina Azali Assoumani hokangwa unokaya rahapo ajaona hamanda ya ukaya wamti haruma wizani ukanaende bae mwemandobi aweba mwindobi wamjua ukayange muyo ukaira isiye mzima ya renga yenzi mateka yuparo Azali Assoumani abonge umuhimu ya ahe dukaya walawe dukaya ya lawe ahonge mratije harnika demagogi harumilia zigaza za yumkin shokaya zaliso chililia mantinamba ukayo Alzheimer shanga mjomba ukaya mjodina ukaya et la machine il prenait un coup s'il fallait un an pour s'en rendre compte que c'était pas la bonne idée, là il y a une défaillance. Yabo nga odiro hokai calculateur ngebegeo s'il fallait 5 ans. Avonge nga mombo ike wa Komori ikao uwoni wa hao nuka Azali Assoumani lawe wakene jitahidia ukaya karijanika na muda ukaya Azali Assoumani lawe sharamba ifo Azali Assoumani lawe ekati leo mau riamini uka ekati leo mau uanza ukaya mpaka kende ike 2024 ngajua shangiria hemat hata 2024 ngasina mtangwe kao ngajumtsanga si wasai au ngamina mtangwe kao ngamjotanga onto aminu kayeka wesa waremenga mjwa hinunda amviye joni bala henda Komori ekaende ukaya mndu harema hadibi ngudibo ngamjo mwingaria we arema nimdibiye ngamjo mwingaria we arema ndibiye ekange ne azma yokaya banungwando yawanie Komori shaka tenda yawanie hiri shekango ukaya eka zevotizi biru 2024 hashindiha mimi ntina humsaidia uka mimi nga mwanzo shane faida ya hoenji de faida ya hoenji wa habilio kaya harumenti ya hatu ngwako sawa ngamjuka radhi ukaya izo tindongo ya ladhimu wa Komori wa parwa ukaya na mje rede haruma voti ikaunga rijuao ezesazai hantiwa ntina ujana ukabe hantu wa kurukuru nyonwae wa sharia mnambi ukaikurukuri okega kanseri ya ladhimu mnambi ukafulani kaza kega kanseri ya ladhimu mjemu mrohore ya ukaya abunga rendo haruma nongozi lo wawihi ezandi sofunyema tora undabasa
Hokama udukunaka ushindo nani ukaika hoshele zizi ukaya ekurukuru inu huijua nuhambe ukango ujo kunaka ushindo nani ukawedo ambe ukurukuru inu ngiyo shanga mwenu na yonde hukuma hansi ziwa ujoshele ziwa maulu ahonge utini pare unambie ukaya nso arende haruma voti njuwao ezilindao kanga zilindao tauhan au karhan ni wane tauhan au karhan ni wane eka anga amini shona nzao keshona nzao nga mwanzo azalia rohe yeye ngu aminu kesho ya nzao mwanzo ya baki abunga mjuoka passage ndio oblige ni mndu ya ibire ndio inevitable abunge nsije tuzisi ukaiba na strategia ho wanga ukaya ngo kutsuhenda harmaze voter strategia ho ndini strategia hangu le combat continue mimi le combat continue et continue hali namnaji wakati ngejuka uha hali rojine banunga si haruma geri na si haruma geri utiwa one mru haruma geri wele muzi sokai banungo joka wanaje maudu hambaga joka wana ego joka ubala shumweli ekango joriwani nsuone mru wa ujaya hambi ukaya maudu ngamjobala ndo kaza banga mjo haruma bwana na mtsanganyo wa komori hata ukanga mwendo haruma voti hata wahafa mwate haruma ze voti zoende wa hunde kawati mtu jamba kamna hunda ukangarizi aminio ukaya haidi mtu jenda haruma voti komori ngujohunda ukango ndo daina azali ngujohunda shanga wohunda no urenga hohunda no urenga yoti sawa izo mbili tofauti wewe ujo urengo kazabo memo juu bowazo nupepo wewe ujo urenga lesu tu kaza jawu abo isorenge ukazaba no hema ayo matanu upepo arenge daya ichi wangenga mjo ukarajwa komori nariti hadalo mdende swamio za bure haizo mndu ya hobure ndo kama mungu juwezo ya nzao reka uzitola amali reka kujazitola amali ngo juwezo wanzao reka hende haruma voti au reka kujenda haruma voti ngo juwezo wanzao kahamba ukangwa nzo azalia lawe undali shawili loka azalia lawe shati biha wa miukaya libe mapesa nzotoe mapesa wende miomo mijini ufanye mabunjilio a la fin njeni hambe ukaya sindizo mwazire dao izo nanzao jau waundu wakati ujoka hanzo wane antro wakati ujoka hanzo wane na hula wala usola tama pesa hula tamvu kurudi houndo shinzi au point d'interrogation ni virile haro mnadive wa video naishi ya na dhamana wa hifadhi dhamana wa gendarmerie gendarme ya subutia mi wa komorukaya vanu mimi na lazima ni muhifadhini nimnike nize shwabaha za ujihifadhi shaze shwabaha hizo miti nizo hawanzani venue ya subutia mi ukaya niwendesa magari ya lazimu ukaya mbuhendesa gari vatsina ruhusa wokatili na tena wokatili gendarme ya subutia me ukaya ngamina mahajana na mengo mitano ngamwendeso gari shamitina permi ya dambe sha alhamdulillah njapa rofanya aksida nge wakatu johifani ya wahambie mwizindi hambiokaya banu mimwizi mimi gendarme banu mimwizi sha alhamdulillah rabbil alamin nehiba njaparo parsiu nifanyeni zofanya hatansi paro parsiu abonge kango ibo wojojogu ngodo hiba shafanya hamanda ami ufanyeni zofanya hata usiparisiwa wewe kutina permi fanya hizo fanya
hata utiparo parsiwa na bongo jokawe gendarme wangu wende joka umarete umuzi se permis handani na wetawe wawe ngozambo ya ukaya hata rebano lilo banu kutina permis shanga bo walo watona permis watu paro vira servi de mine wewe ngo wasindihokana wende shahu wewe yo haki yako volo gendarme ufanyezi wanzao usiku ujokuwa mwana wa mruhafu au ujokuwa mbaba wa mruhafu au mzazi wa mruhafu kazi naho amba bawe gendarme wahenzia Azali Assoumani ngamona ujiro hamanda uo haruma enzi ya madho amana wajua izo arendao wajua onefalikia hao izo wanzao abonge sinaka ukamfubi dorudileshe lezize ukaya baina ya hamba mwanzo rende baina ya wambo kwa twanza rende haini mndu nabimise faida ya joka hihura ekahende faida ni hasara ya bimise wajau faida azali ya joka hihura ni zwali ndao ya juwe ye objectif ya azali ya analyze ya juwe ne objectif ya wakomori eka hakubaluka wakomori izo anza mwanzo azali ya rohe neka hailewa ukaya azali izo ya tsahao mwanzo yanzi ibaki katwanze yanzi ya hiba kukamwanzo yanzi katwanze yanzi ya hilawe haukaya mwanzo ya hifadhi ile komio wakomori mwanzo azali ya lawe umana mwanzo ze taabu za zara ni azali ne yanzi yahe zilawe haruma yanzi abonda kumndo wajuhu ndokaya omgoviano embwana botiju kaiti ya utawa kaina wanuka bati mundu jojo ahitawa ekaini mundu efalikia hediyo ukaya ngujuo isho yanzao ekando tsokare ndi haruma voti jokaze voti zinu azalika jazipara ili yani ke bahati wa komori wenende wajita mke waoneka ya roha wake karoha shaze voti zinu voti ikao de sharia shahenzi de shamba ukaya haini mahamitanu wake voti abonge ngiyo yokaya ze voti zivire shayoti voti ya ukaya ni hama asizi ya ukaya ya vite wa komori ya wataheshawiri au yo referendum ya taheshawiri wa komori izo hajojo uzifanya awake kazifanya na ngamombo kaze voti zinu nge hajojo ya zizie no ya ba kwa mwe pouvoir kangu jokezo dezijo ka mwe hanti hajozi zia shema nazifanyao dawe ya kaya yo haki ya henti yo minimum ya heze haki ya henti ya zirwari yao yende no ya baki inuka jojo ya hirwaria mana vis-a-vis ahenzi katijajoka zozito jema hamazi zozito jema shawa jahus hasatan uharumwe dunia zijo laaniwa ukakomori ngona sharia shauresa voti zifanye uchaguzi wa uraisi na madepute na maguverneur zenongezo zifutihana izo nifiki njuzi sao eba enge nabonda bonjokanda na kaze kifu yeba enge wa komori wakawa kubaliana les partis politiques les sociétés civiles wakubaliana ukaya karitu henda harumaze voti monti karitu henda harumaze voti au niveau international wa komori wa jone ha wanuhendini e azali ha jone harumandini e kakabati hata opposition ya henda mana heli serikali wa baha ambao kaya wamboka opposition mwenye baraka yo opposition ngwendo haruma ze voti au niveau international londeli jimbo wa jubalia ukai opposition abonge yabo ikaba puza waili wala waja wasaya kwa jaja shawa haja abu haja yo haki ya Azali Assoumani okake na ujwa hamba okake na ujwa imputé opposition ukaba puza machama mararu abu kabati opposition rangu mwenye baraka hende rangu fulani nge na azma ya henda abu opposition yende yebange kejenda kamili au niveau international wa jwamba amdaje hizo mheshimiwa Razida ya hamba ukamba wakati ya voti za hema depute washinda wazia wangu watu henda communauté internationale baadhi ya hawa intervene yukaya kajaka za haki ukaya opposition kwa agenda hata mzima watu vira reaction au moins bange wa komori kwa agenda harumaze voti zinu communauté internationale walundani
au wajoka bonze wa hakiki ya ukaya ya opposition ke je dasha azali de afanya voti ya jire sa voti nda ya yeche ye wajuzire ngahelije njiuzise wajao yeba enge wa komori washindi waziaze voti hato wakati wa investiture ya raisi ya lazimu ya kenti baada ya mahamitano kazi jabira ye azali hajoka raisi tena au kajajoka raisi tena ikawa wakati waheze voti uja ze voti kazi jabira kazi jafanyishiha wakati wa investiture ubiri kajafanyishiha ye azali hajoba kishoka ye raisi ye hajoka ujua ya jiruhusu ya prolonge manda baada ya manda ya mahamitano ze voti za chilo msajaja za tsubira investiture au babajoka ya wakati hiyo wake raisi wa transition ze voti zirdizi andaliwa hakatundwa jine iba wakati yonge waka wazishindi wazizi ya waresiste babiri resistance hata wakati wahomwe honti kirasmi era isi ubiri nuraba investiture ubiri omuda ubiri aweka ukabajabira voti ino ila mukeba kera isi mrajini azali omudo wa ubiri iba kejajo kabo azali hesa hasibonti uharuma ensi ngababiro transition reka transition ya wanwa ya mtauwa almuradi azali wakati haruma ensi yone suala mimi njuzi sao msombo kezo neza mkinishi hao shanga mjuzi sokaya eba kejajo mkinishiha enge babiri resistance zevotika jabira babiri resistance kabati ekaboti kajabira abo kabati investiture kabati investiture abo kabati raisi okai raisi nge hamuda ibe hanso electorali yanziho wakatera isa konsiyo no wakatajoka ulawa ikawa wakati olawa kake jatoka abo habita kudeta abo hesahalawa ngamfikirukaya abo azali habiri abo halawa yone faida wangu wajihunda nge wangu wajihundu wazima wa resiste wafanya resistance ya ukaya zevotizimu zitibire amfikiruka mbese wakati hiyo bajo biranjendo jine suwajo pusa ndo afanye kudeta mbese ya kenzi ya idhini yahe au ijomkinishiha babire mrojine atsungulwa hanjia za transition zevoti reportewa haruma muda mrojine abonge habanu ngamombo muwike tsamba nusu ya makalima ikao ngaju ufaidi yensi hangu ikao ngaju urejeza dingoni ejoka yangu ujifikirio nai hamandami ya mtie mvu ejoka ngufikiriro ambese hamandami ya ukaya enzia ya lazima ibirwa au enzia lazima ituna mvu sidenzi ya ukaya wandu ende haruma voti au tende haruma voti ukayo ketsu badilisha nso aminu kange badilishao au ijo badilisha mbangu ekando upando wa opposition wandoka twanza azali keja lazima ibadilisha ngo ekando upando wa azali asumani ngami sur et certain ukake no badilisha ngo haruma fikra yahe ya kwanza ya hifadhi ya roho yahe ya hifadhi wa mdunga dingoni wa mtinia ushime ukaya ekau rohabanu abori roha na kana ujua ngarando handa hubi habanu ndaboni mbushiria ni usku wema ni mwesa maswali ze juma ike mswali juma zijuka urinika imanufaa ya dunia ni vanu insha Allah na akhira ora hawatu swali waombe duma Mwenyezi Mungu yaonyeshe hatu Mwenyezi Mungu ya mbevu haini mrikao ngwe na bwana ya uanienzi ya hatu ejo kangwa nzo ya waniele ko molahe Mwenyezi Mungu ya mbesho yeye ajokao ya hutajiao heni ya yahe ya wabe wenji izo wanzao heni ya ikaondwa duatia biidhnillah alkarim habo nambite uskwe mahir wejaza nyumeni ngaju sana arambe imba fikra ya hatu insha Allah Mwenyezi Mungu ya wastahilishe wenye urengaze mimbari zinu wedea Mwenyezi Mungu ya warejeze haruma nzia zinu wajine za ujieleza za kuelezwa komori le fikira yo mraloni yo ujoka udea mru ya de mru kisiasa shayati de mru hanamna
ya usomesa wajao waje wa somesa alindu jini. Na mfikiru kama mtu kama mbanina hadisi ya mwanzani wangu ikao hasomo ngena bagage la duwa ngena bagage ngena bac plus 50 ou plus 1000 harma ntinu majoka bon juma juu bona juu katsu fanya hazi yofanya siasa na wajau ngabo mrikao kajasoma yofanya siasa halafu mwanzani wangu ya somana uka aribala yujuka ribala le jimbo lilali la kalijasoma simwangalia sio kama mwana ujoka le jimbo la kalijasoma shali jimbo la lona akili le jimbo la kalijasoma shalona akili hokaya le jimbo la kajasoma shangu ufanyo hazi yufanya hazi yo hamwa marunda yukamma marunda ngena mrumshenge na wana ngualiso ngena nyumba ngulivo ngu kingio lekutajio la wanduza hewa lobo nsiju awonga mimi nga mumunge jiru shajiru lilona akili hoka katsumea uno bairu hali uno babano alala kinyume ya mdu jondu hokange na baki plus 50 shaka tushinda ya unrahazi ya baki plus 50 ya hiyo hata waya kentia dolindia shatendia ya hamwe marunda ngukontaji ndiye bange na baki plus 50 ya hunde baki ya mrula ya hunde hazi ya mrula na baki plus 50 na hunu ngujunroka ya utahomrambe enero ya ulemna atike utahomrambe 2 euro ya ulemba reale eba bwe mwenza kilindo ndi wahe hamwe marunda au ndi ulone baki plus 50 ya kantali nda mpaka parise hazi ya baki plus 50 mimi kamrwa ndio kaya mijiru banja soma John sikitisha ni kamrwa ba mijiru bansi nakili kamrwa ba ukaya mijiru bansi nakili izoka zijo mtabisha kansi ne preuve yo moneso kaya miti jiru bansi nakili sheka hamba mijiru banja soma ماشي فيه ليس مشكل والله ليس مشكل habonga mumushironi hali na baraka maana hili na zamba nika kujeliwa partage jirani ili mbarongo na yamba banwilo na faida ya ihundi faida wajao partage nsu lindo trepus mlindo shau partage okawe pus mkinisho karanga wandu wa monetizeo minsulinda 1 centime shanga mlindo mndu ya hunde faida ya hizo na hamba yaniekeze ya hizo na hamba nai ni lekeze ikazo za ulekeze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فحامة الرئيس أحمد عبد الله محمد سمي رئيس السابق حفظه الله بإذن الله الكريم يزمو جو حفاظي راوي رواسا ايكا هو جون راو هرما زي بريزم انا كي يمكن شي هني تيميزي انترفانسيون هانغو باتينوكايا ni uvumbu mtukufu Mwenyezi Mungu ujo uhifadhi biidhnillah mpaka daula ya haki. Nivoshele marhaba Comore Info, Facebook FM, no wandu habari za Comore, habari za shelewa. Nivoshele marhaba uka ngwa shughuli hao. Nembabi nikao hamba warengi waitambaza ili wa Comore wazijue ezalawa haruma hanya ya hangu. Abongenga mwogoshelo marhaba wajauna revenze Comore nitose wabikao ngo obonze hama Dr. Mohamed Shami hama
do wenji walu harma zetimbal nambal ma bashrahil kaungwa mbawe mahoza ya hao usoni mwensi ya hatungi lazima wajaurti wadu waziri wa washiri marahaba na wikao harmaze intervention zao alhamdulillah udea simwana nyao shukran.